ta Saila. Iya Saila ora ya. Nok Saila sing ana ning Hong Kong. Nok wawan. Mata kapan enak yen mora nok wawan. Katokaken 2 juta mah mata kapora nok wawan. Bok budaya Singgih Malaysia. Joget padanya orang. Kakang kula tulung turun siwun jaluk ampun kula wis ngaku pengen pernah selingkuh demeni nok Saila kang wis duwe anak telu mending ini nok Saila ini tanggung jawab aja ya kirek jaluk pegang cinta ning kakak masih berat ati wis janji ora maning-maning wis tak lebur ning sejerone batin nok wawan kita nelaka sing anu niki priwit ki nok wawan kok tatan kita kuterakan Boslot Malaysia, Boslot Malaysia nok wawan. daftar ta kita mah daftar ben nok wawan art nyusul nok Saila sini Hong Kong priwit ki ditanggung jawab ki nok Saila. Kakang kula sana nyuwun di pengapura nok Saila mesti gini wongan mesti iwayang mak keburu pragat nok wawan ati ngucap sumpah ari nyuci regeng adus ning sumur pingin uripe sugi dunya aja gerek jaluk pegang cinta ning kakang masih berat ati wis janji ora maning-maning wis tak lebur ning sejerone batin nok Saila beli dongol-dongol mak dikenak ini apa kudu dijobrak bae tak dia kita mah Jobragan nok, bakal jobragan nok. kita mah Saila mau ngokon jobrak itu kita mah bagian Wani bisa nok ya. wani kita mah Aruan. kita mau dijobrak dikit tuh bagian kita sing jobrak ora ya Apa sih? ya nafsu dah kunjung ora Boslot sing di Malaysia
Bapak Yo.